ticket we bodo ma na yere ye pese sa enuanum ye nyina timba baba yara na ye fe nti ye hwa police won so security fence penifo no so don concern by if I ticket no e di sa na mani nyina na ekeka bo ma hu se da bi ba bia fence security for fence ticket for na drum se ya nhwe ne ye amoma anko akira nsan ba bie mu a anhwa atachi bi oyo no bi betimi ayeden asi apart from Kotoko ye de ne ya adwene we sika sem nko an ya adwene won say the supporters ni twa mo bransa no mo makono Kotoko ne ekura issues nienu Kotoko supporters o mantinya atwa ticket tem no on bedru baba yara sports stadium a akwa mo fa so betwa na ya asem ya o mo so mo twa ne tem no on bedru ho a akwa mo fa so bewura mu so no so ya asem ya o ne ma nienu na Kotoko kura no ansana ni esan doubt ni pa baba yara ego for no sande number of ticket e twasba it's your concern me sa ye dia tu dwawie no sanya ye dia no kwa na ye so ya bo anu edi ba na security for so de dia be kan it's meeting na ko ye no aye nyina through sports council no Kotoko eni ko e be fa so e be boa ama obi baba yara bia no be de e be ton se de ba radio so a ye kase Kotoko bo matcha e be ye obi a ho keka apart from say Kotoko supporters ayaw ye ko hwe game no na ya je 3 points no obi wano nye Kotoko supporter or a football fan once Kotoko sa se winia or bus stadium no ba be hwebi obi ha si obi we on obi pe match afa ba oba on pe incident free eti nyina to adwene ana edi nyina kosi ese ese omo tra nchen omo akwa so gitum se de e kan e nkre both parties ni kan nyina e nkre omo like ne ma bi ese omo de be ka omo adwuma no ho ansa no omo adwuma na e de awie pe eti omo yesomafo omo be ko no ma san e de asaba bi ya wonu se e bo match Sunday and sa niema ne gadgets no mu hian ya wontimi for 2 days wontimi for 1 week and wontimi for 1 month anya den am fa nya sa niema ne nye nti ya obi se de ne besi e se e bo match no so the road train supporters eti through meeting na ko ye no any sports council ni penfo kakra om ko ye for now Kotoko match e ba Sunday de and yen ko ye dada mu ne nkotwa until say he take it for no be bo mo be san de abagi Kotoko management enforce ubia ye ni sports council ni ntokwa ye ni ubia ni hehe enne mate se say sports council penya kasa menya tape ni ye se ni ade ate so say Kotoko say ye is ebe twa take it dia yenko what I say minti bi obabi am ade a wonte voice no so don't me deny ye say permit na ekoy no a panyipa na baba yara na ohwe so no ya wonti ka say ono so enu obi o report man ye bi meet on so the report ko yes enti ye ba sere se mo obi antena ba bi encreate bibi yenni sports council yencreate bibi eni NSA da bi ntokwa bi enu we du ba bi a obetimi aka asem ay overworld ibo nko e be fa so e be den so times ye bo match a ye nyina ye kafra nimko hu obi a ansa na me kama asem awie na magin cheche mu e bi eni pa na me complaining no e bi na onye sports council ni what I say e bi ana yakon so obi ye bra obi ji ade bi obi diskadem bi obetimi na adwene se ni pa na ogina we de se we circle ni no oba abonti abeka ebi ebe ye nhwemo wie na nya circle eti wie match na ni brebe ba na etotoba park ni so sa de chi ai potnasia ye hu ba bi a problem ni free so wo ni akoya eti ma sure Kotoko supporter say Sunday match na adwene mo de perifo de aba ne say e be try take it gate obi enu apam ego phone any sports council be hwe nembom meeting e course no ano pe niema on benya o me de ba emfa pasapasa ye anase emfa sika bi mfa ba bi em obi oti abonte o mbre ye enkoye bibia ma tu efene say NSA for ne Kotoko for no be fasika kese ase ne botom no sa ne mani nyina no mo hwe enkofo owuo ana oye no bi anye de disaster bi ama ani akeka ne nyina abom no mo de report no ma take from so mo ko no mo samra bi until so be ready no mo say niema e ko ho meeting mo timi provide am e betimi aboaye no aden yawo ebiase e koye ni eti Kotoko de what if say basic team is ready na still sana mo ko no say Sunday mo ambetwa mo ticket na stadium no so nya available ma Kotoko match no so for now camp free by ne and management akasa and sports council one can say o ma close baba yara dia man and enye force ne e dey kotwa and so onim ya no am cheche ticket in same no obi akasa Kotoko kotwa mu ticket Kotoko kotwa mu ticket anya Africa na yebo a league yes e troko efi anya Kotoko na jeni pe kotwa o ye troko efi na efe dia ko gaka na gaka for na no mu ticket na ide ape okay so mo de call yeah de call am o respond dem yeah
Yeah, the prices in the BB. I said, I'm reply mo. Uche say, yeah, they are bad. So far as management, they are my say, yeah, for prices and rab on 10 day. Nay say, yeah, so tell me, come on, if say, so be about week way. Omo venue why you take it now but ko dey anim which me fit na course no enyema bi wo ma o ma je nsem na ide quickly yes so you get your match na be born Sunday ya you increase prices no what you say you increase prices no I say bodaru but you short time na done in term na summer say the enyema si ko na ya I say bo hu daru. Okay, so from the millions say Obed mami popular stand I 20 Ghana. Yeah. More than 20 cities. Red and green 20 cities. Center line yellow stand 30 cities. VIP rings 40. And a VIP meal 70 cities. All tickets will be sold at the gate. Tiano tuna was ma tumuna na. And na me pese me bisa. Yeah, tutum. Yeah, onim say mo ya Kotoko supporters na. And mo raise concern say omudi club na chi ekwa away matches. Ye kwa brankasi. Popular stand. Omo go twa 30 cities. VIP mo twa 100 cities. Ye call baby any. VIP na obi oba brankasi bia. The ball one why but still obi oba chiri bia buy more than the all. Na seat ni nyina yema ba wo twa 100 cities obi gina. Ye call baby any. We could twa 60 cities, 70 cities, 30 cities go gina. E ti Kotoko supporters na ka say there be team ni e dia. The management ni call baby e faka. Ni asa ko twa ticket ni e gina o. Ye be say team no mo motivate players in team ni ma mo request na ba kwa cha. Ono mo aka che say there be you home matches no board or form. Inti penfo ye home bi ka. So ati ase e supporters na aka. Ne de ba. E na de aba inti penfo ati atuma. You make sure say the be and I am pass all league match say ball Ghana Kotoko dey na 10 dey. Yeah, what you say? I'm say more than what you say 10 cities. I'm also more supporting team. Yeah, the about say be say supporters and say what you say. Say there's a advertise. I go to say 20 to 30. More than you jitum say more than but so the club na mo ka say mo to play say they agree for to play at 3 million euros club na class still no. So I said Kotoko to $1 million player there. Then it means I was a great process in my year because NSA tier with 110 and capital we're going to be very in 2 player account salary. So I'm saying I know you come over some never watching. See, I must say more resource. Oh yeah, I want him say yeah for beginning of the season, Madam Roma. The team need to be for this season. Me ball management, the technical team now. So you almost for the DNCO. Okay. Be a course team ni bia. I want say you know about betina. I say your players ni nyina fit except one player. Yeah. You must also nya news no yin. Okope omo de be man. What I say? A ban where the man so I say apart from upon say player bia dey. Eh fit all come. So what I say? In the video na ma bon tin na Oguma kasa. O church de ko team ni. Through mono so the first one yeah, cost supporters no so na so. What I say? Be a top form team bia ya. You make sure say be pa bon na supporter bi o for bia attitude what I say e say obi o complain say e bia ye ma name I mo ball no you see o say name apia too much sana baba ya mo ye no ye be call baba ya ra cross post say be call away no ni e hu say baba ya apia e ti no cassette no that's display na report aba e bia o bra ba wa say live training ase tamana lamte enya bi mo na supporter say complain no before I say e bobo match Wednesday and another Friday anywhere no. Na supporters in na ya say lamte e bi amara bi na ba say live training. E je ma supporters na che ne ma se. Ya da o ma se so say o ma di ne ma tum. Ani ye say ye season na say ya. Ye say low, ye say low. Ya ma supporters na ti ase. Ogum technical team no mo ti ase say. Afa na team no wo hye. Ene na hwe ne kasa ni mo wa sa ka biem. Say team ra bi ya pese koduru no. Minim voices ni videos no wo betimi abo am ye tia. Wo so bi ya pese wo hye video team ni koduru. Ye nyandru ho. Name mo make sure say yeah it's supporters nati but I don't just say you be judge team na jeje mu obi okwa brankers ni bia Sunday no say yeah team na popo that ye nyan duru ba bia ye pese duru nyame adma Sunday ball na ebon betim ya o me team a o haye papa we are no mensa it's my supporter bia antenafi it's your best the Sunday na mo from mesre sports council director mintie voice bia ye see na na
ye no muni to no kwa on kan hwe you might not boss on my take it class here enye de o ha no kwa professor Tumasi kwa na make ana de tumu kana asem on de o ha wo ka ha de no but professor Tumasi o ma for so professor Tumasi say ko na be try take it here o ma bobo ne mi enhwe e ba ne sa na wo kan sa koroko supporting because na so sports council o mo say o mo ni take it for kro ani bibia ye na e de na ye say no mo nya adwuma sport say director mo don't say they are say bibia ni ho mo take it prices ababo it's nyina nka bom ana ye sa ka kire ana ima so ko ego for ni so akotoko game ni so so e mean say unya bi nto meeting na ko ye ne fa adwini committee ni so okay Wednesday 8 na ko eniso fra eba Monday ma college na dress okocha say bibia an shede ni was abi ko tuma kan tuma kan me de kakra bi just 10 seconds fe kwame senso di mario bi ayi odi yaw na dem dem kwame aka odi no me de e ka me nko ade a me de from day 1 ena maka say nka enko o system ni mu eye ticket no uduru ho a de atwa ma yew de wode udu ane ya team wakwa tenase me ka do we kan na wa hunu akwa fa ba enti ye de Sunday ne de eye eno ana ye ko manual way obi amra o enko platform just ka me ko dare bibia for so ka she boto muduru ho a 30 series ne ya chama real de acha wonsa na omo akomplain say ya matches no da bia ye body says no we de nyamba party musu for 3 pm bra ba bia otibia na opon about 5 ni kwampo ameti achi no me nyaka akora akọ da bia me na abrantie ekohia adwanti bi e be gina ho for be 30 minutes na ya nyaka mo nyina ho oni we mpo na mo nyina ma so ani ba bi an work an ma hu abamu ma ho abako this station o masa e be pon be o ti abako ma di me try no so to ara me try no me ba bi for your phone Lotto kiosk. Ahola me try abako ma di.